دکتۆر جان گەلکێ سوپاسش بۆ دەمێتە مە دخواست ئەم بزانین کاریگەریات دەرونی ڤایرۆسا کۆرۆنا کۆڤید 19 لەسەر خەڵکێ بتایبەتژی لە هەرێما کوردستانێک و چاودێرییا واندێکی دلوەر چاوایە بتایبەتی لە کوردستانی وەکە هەردیدی دنیا هاتە ڕاوەستاندن و gelek چون و هاتن هاتە قەدەغەکردن ئەم مرۆڤ نکارەوەکە بەرێ دەرکەوانی کارانتێنە ئیزۆلاسیۆن بەر مەسەلا ڤیرۆس کۆرۆنا دەرکەت باندۆرەکە مەزن سەر مرۆڤ دەرکەت دابەتی مەڵەتەن کورد فەری دەرکەتنێ بووە میوان بووێ بووە چون و هاتنێ بووە نەهاو تێلێکەیە ئالێ دنێ ترسەکە نوکەتە دلێ مرۆڤ و بووە ترسێ ماگەلۆ ئێ چ ببێ ئەمکارن خۆ بپارێزن ئالێ دکتۆر دەدەی هەبن نەبن یعنی حەزرێ نوکەتن دلێ مرۆڤ و ئەو ترس ناو گەلێ کوردی پەیدا بووە بەێ باشە دبێژیک و ئەو ترس دەبە سەدەمی هەندێک و یەک نەڕەحەت باخ نوستناوی ڕەفتارێوی سترێس هەبە ji بۆ یەک بکارە بەوەی قۆناغێ دەرباز بکە دەبێت چ بکە یا ئەم دبینن و ژیان هاتە گوهارتن gelek ئینسان دماڵا خۆدا دمینن حەزرێن ترسێ کەتیە دلێوان شەوێ نیبێ شەوێ ڕات بن خەو نکارن بکن کاسەرێ سبێ چ بێت چ نەبێت ji ber wê em pêşniyardikim bi taybetî jiyana xwe weke berî heta karbin dom bikin strukturek û planekê rêk û pek ê rojane hebe baş li xwedî zarokê xwe derkevin û her wajê hêvî bikin ku karbin vê karasetê bi demekî kurt derbas bikin û serê sibê nîvê şevê rabin bi sera xwe rabin çavê xwe vekin ser û çavê xwe bişon avakê bexwin û dîsa jî bixwazin ku karibin binivin ji ber ku serê sibê sedduya nîkarin tiştekî lê serê sibê karibin hinek careseriya ji xwe re bibînin بالا دکتۆر ئیلهان دەزانم لە کامپێن پەنابەران لە هەرێما کوردستانی و بەرنامە هەنا بتایبەتژی بووان خەڵکێن و ڕاستی ترسێ بوونە ڕاستی تراما بوونە لەوەر چاوە ینی خەڵکێ دەبینن راستی خەمگینیەک ئەمە هەری مەزن لێ دەرێ هەیە ji ber ku em hêvîdikin qet vîrosa korona li wir peyda nebe ku li we derê peyda bibe ji ber ku ciyê wan tengê çadirê wan nêzîkê hew dinê nekare zû bela bibe û êdî nikare were bin kontrolkirinê yadî wê mîn sedî çil heta pêncî kes wan psychological disorder yanî nexweşiyên derûnî bi taybetî travmatîze hene di vê demê de ew tirsê de bûye li goriya lêkolîneke beriya hefteyekê me çêkir niha sedî çil فکرên hezirê xwe kuştinê ketiye nav gênca û bi taybetî nav jinan ji ber wê jî taybetî dê mere wan bi şekilekî agadarî bike wan biparêze دکتۆر جان دیسان me dixwast em bizanin li beşê derûnî li zankoya Duhokê ku hûn ragirê wêne we çi bername hene ji xelkê re niha me dest pê kiriye hem Kurdî hem jî bi zimanên dinê em agahiyan bi talabên xwe em diweşînin û bela dikirin vê heftê û piştre ser rêya onlinê hên em ê malûmat û agahiyan bi Kurdî vîdeo klipa grafîka bi taybetî ji bo qempal lê ne ji bo qempa jî ku mirov kare di vê demê çawa xwe amade bike ku jiyaneke tenduristî dom bike wê amade dikin înşallah vê heftê were me dest pê bikin gelek spas دکتۆر جان ئیلهان کزلخان ڕاگرێ بەشێ دەرونی لە زانکۆیا Duhokê هەر ساغ بی لە ئەڵمانیا بمەڕە بوو هەلبەت سپاس ئەجی سپاس دکەم